I don't know ukuthi uJeremiah yini ebekade ehlangabezana nayo, but ngimthola ekhuluma amagama abuhlungu ethi ngamanye amalanga kufika kimi ukuthi ngingashumayeli, kufika kimi ukuthi ngingakhulumi ngalo uNkulunkulu, kufika kimi ukuthi ngikhwithe ngiyeke lento yokukhonza uJehova. Are we together, church? Maybe I'm talking to someone today on my challenges amaningi othi mvumelana noJeremiah endleleni yokukholwa yokukhonza uNkulunkulu akukaze kube lula. Siyafika isikhathi sokuzibuza ngikhonzelani pho bakukanje, ngivukelane ebusuku ngikhuleke ma kulokho kuqhubeka kukanje. Ngamanye amalanga usacrifice uthatha amasenta kokugcina uyaphonsela kuma pledges kodwa uyelana ungadlanga, ungangeni fasting ebizwe ngumfundisi ukuthatha yakho ifasting ungene uzile ukudla uthandaze, but kwesinye isikhathi ungahambi ngendlela ofuna ngayo. Amazi uJeremiah mhlawumbe la wehlangane nalokho, batholakala siyakho athi uJeremiah ngivuka ekuseni kungasho ukuthi ngimemezele ukuthi uJesu, ngivuka ekuseni kungavumi nokuthi ngithi baba ngiyabonga, ngizibuza ukuthi ngibongani. Wakhuluma uJeremiah athi kunyehlule yini lo ngamanye amalanga vuka ekuseni ngisazi ukuthi on Sunday I have to go and preach, but ngithi ngiyabheka isimo sami ngibona sivumelani nawo. Jeremiah, let me just tell you just a story. Baba bayayazi. One day nangisahlala eJoburg, was not married by that time, mangakatholi my helper. Sasidlalela ngiwami. I'm preaching. Yeah. Ngihlala eflatini eBachelor Flat. One day ngaswela imali yokubhadala rent. I prayed. Not God, I trust you. You make it now. You figure deadline. You figure any deadline. On the Saturday morning, take our boy. Figure what's it. Never. Reflect. That's okay, it's fine. Well, touch punch down the Bible. I get a part of it in a touch punch. The Bible, because enough moving 30-20. But here, a Pumana ham. A Pumana study the Bible. I am looking to God to make it now. Next, let's say key. A shiny body. Isikhathi sahamba nasondelelana liyashona. Manje siyashona umqondo usiqala ucabanga ukuthi ngiyalalaphi. Yeah. But pray to God. I trust you. Wangena ifoni. Afonela umsisi wami omdala. Ethi ukuphi? Ngathi ngi-around. Angifuni ukusho ukuthi ngisepalini. Ngathi ngi-around. Wathi ngicela makhonakala ngijima ukuyelana eflatini. My sister ube neflat. Yeah. Mara enabaqhashi. Wathi ngicela ugijime one of oqhashekile. Engibiza ngegama ngangibazi lalo. Wathi uyavaleka phela umoya. Ngicela ukuyizwa umthandazo. I know it's okay.
ngaphuma endlini yami eyipaki alubhekisaphi khona le Braamfontein ngafika athi ngingena ngathola sebebizela abanye bekhona bemlindi fika ngayingena ngathumbi bathi nawo it's fine well prayed thandaza umuntu kwangabi na change wangazathi kuba worse ngokufika kwami but into yayingidla ukuthi bathe my sister ubekholelwa kimi kakhulu lo swashona wathi ngiyalila ukuthi babize ambulance ngathi bizani uProphet Ken so mina futhi ngibe sengiqalisa ukutshela abantu ukuthi no I think ngingabizi ambulance sekunzima ngamthandaza lo muntu the time mambe isandla sami phezu kwakhe ashise west as if yimi ngimpompayo lento kanti konke khona imenza sadlala tema sekulate sokushaya kothela umuntu wathi wavuka kwathi wathi ngilapha ngathumezele ukudla ngizomlinda ngifuna adle ngimbhekile ngoba into engiyesabayo ukubuyela epakini but ngiyenza deal noNkulunkulu ukuthi this time angifuni ukutshela umuntu my problem I want to see you sister wami engizalwa naye ma one baba one ngimamtshela thandazela lo muntu bengazi ukuthi empakini khona sporting isikhathi leyo ngicabanga ukuthi uzolala liso wafuka lo muntu wasidlela slow wadla slow kanti usebenzele kuhlelo thema eqeda Langkela somele ngikhulume kuphela nje ngamabomo. Ngithi hayi ngiyabona kodwa se right ndendelani njani ngihamba. Bathi siyaphi? Ebusuku kangaka. Ngaphakathi yes ngiyifuna. No, it's okay. Abe ngikulandile seku right all the glory to God. Ngicela mina uNkulunkulu wami the Lord is my shepherd. Fumani ha. But no siyacela. Bamncengeleze ngagcina ngabona ukuthi lami ngabe ngaba namandla bagcina bethi okay ngabe ngisiyolala esofa nalala esofa themangilele remember it's Saturday night sasa Sunday ngilindiwe church Moyengcwele uNkulunkulu wafaka kimi ngaphakathi indaba yokukhuluma ukuthi asizobahluleki thina. We prosper through God. Hayi ngayala ngathi Nkosi siyoya namhlanje. Ngeke ngishumayele ngokuthi wena uyaphumelelisa mina nginendawo yokulala. Yayala lendaba yakho na. Until ngavuka ekuseni ngageza faka ibhanji lami ngabheka enkonzweni bangifika enkonzweni ngangasho lutho qala inkonzo bangibiza ngazathi ingane yami ubonile uzobiza uProphetess ukuthi azongibiza bangibiza mnandi langa sizobiza ingandaganda the mouthpiece of God the prophet of God ngaphakathi ngisizwe asukuma ngafika ngapho wayenzela wathi silapha yami endaweni ngafu ngayishumayela the church was screaming becelebrate abantu Nayikhuluma ngamncoma uNkulunkulu wonke. Abantu babonga uNkulunkulu bathandazwa bakhala.
sasingarent besithi ngaboma 12:30 bayisembili siyona eminyango and ucabanga ukuthi abesiyona abahambi lona nje bahamba bebethe usigodo so mase befuna ukungena bengalokho besithi qo phansi saphuma bangena ukuthi ngabe bekuyilana bengiyodonsa isikhathi wenze ukuthi mase ngiye epakini isikhathi sami Stephens Sugar, one of my son. Kama like a Tom Cruise. What's baba ya kukumbola mfuna sana. Wow. That's it. No, you would say there's something if you have longs. I'll call you Marcel Kurt. But you will overlay. Why? Masenza abantu baba nomqondo ukuthi bekumfundisa unjani uvalele uyilonke language why namhlanje eyala because namanye amasande vele siphume church kuyajabulela ukuthi sihambe sifike sixoxe naye sisihla sisiphuzele khona and then I say to him okay it's fine son sahamba sasixoxela remember ngaleso sikhathi ngilala moto sawulandela umgwaqo sadonsa safika sangena manje lambingelela ama security hello ngabona bengibheka ngasiphukela saphesha tesifika ngafika ngafaka isikhiyi ngathi I'm sorry bese ngikhohliwe manje uthi bangilokheli kanti ngikhohliwe manje bangilokheli la mbadala still doing like God told me that after church, ngihambe nawe until uzombonisa ukuthi yini okumele ngiyenze kodwa ehlanganele nayo. Engakwazi ukuthi ngase ngixoshile. Mangikona ngijima sama security. Ophikethe kwasekho konke ngabuyela ngangena endlini angikhola ngizambisa ukuthi ngama phambi kwabantu ngashumayela kodwa ngingathandi ngikhuluma ngokuthi uNkulunkulu ongakithi akavumi sibe insila but iflethi ngisithi thina abazalwane we are blessed ngoNkulunkulu siyaphumelela kodwa usathana phinde angikhumbuze engqondweni lethu ipaki ikulindile ngaleso sikhathi kwasokulezinto ezibayi-2 ukuthi ipaki ikulindile lendlala ikhona uyodlala wathi mashumayela indaba esizokhuluma ngayo today kuJeremiah 20 verse 9. Oh Jesus. Athi Jeremiah ngamanye amalanga kungasho nokuthi ngikhulume but ngenxa ukuthi into kaJehova evalelwe kimi ngaphakathi efana nomlilo eyithi bangizama ukuhlala ngithule iyangishisa phakathi ngizithole sengikhulumile ukuthi uJesu uyinkosi when situation yami ingavumi ngicontrolwa yile nto ngaphakathi usubonile isilalele ngithule lapha abantu mabefakaza ayilise manje ngilalele ufakazi I can say 1 2 3 bakhulume ngama challenges. Those challenges afikile kubona. Bekufuza ukuthi ngabe bayekile ukukhonza. Bekufuza ukuthi ngabe bahleba nyaka wahlala wathi cha ngibuye enkonzweni ngisithi ngiyafika endlini ingane yami yaboshwa but it's because ucontrolwa yinto engaphakathi. If I get myself figure kuwe gogo
awucontrolwa izinto oyibonayo, but ucontrolwa yinto engaphakathi. Bakulimaze echurch phakathi, but into engaphakathi ithi ngesande siyabuyela. Are we together? Bakulimazi, but kube lento ngaphakathi. Bathi umhlabelethi ngumlilo lento. Ivalelwe ngaphakathi. Manzama ukuthula, wasema ukuthuleni. Yabona malento sikuwe ngaphakathi. Bayakunxusa ephathini, kucelebrate birthday yomntwana. Bethi sicela u-anti akabingelele kumbe yenze abize izikhulumi bakuzosusithi amen bazalwane. Nkosi yami ngenxa yokuthi lento isiphila ngaphakathi. Ubheka isimo endlini ubona akunakudla, akunanto eyibambekayo, umkwathe uNkulunkulu uthi usithi uyaguqa phasi, usithi namhlanje ngifuna ukumtshela no. Uzosiphontha abanye yabo. Usibuza ukuthi kubuyaphi leyo nto, kunomlilo ngaphakathi osuvalelwe kuwe, kunento ekucontrolayo. Jeremiah ngiyafisa ukuhlala. Funa ukukhuluma nawe today. Wena osusitshelile ukuthi ngiyafisa ukuhlala, but uze kungahlaleki. I'm here to tell you why. Because ucontrola into engaphakathi. Vuke ekuseni. Malento siphila ngaphakathi kakhulu. Uyakhohlwa ukuthi ule week eyodwa. Phakathi kweviki bakuzusithi angisaye echurch mina, iwiki yami leyo seyigugile, but bakubona ngesande ekuseni uvuka ithintitha lento sikhululile ngaphakathi isithi laphayana siyaya. Awuthumela sheshe ngesawuzi lami lodwa ngesikhathula sami esodwa. Ithi abantu sebesazi kakhulu impahla yami, kwamele ngilibazise kancane bayilibale. Kumbe uNkulunkulu ngisafuna uqala unginikeza enye impahla, ukhulume kungeMonday, ngeTuesday uthangile, ngeWednesday uthangile, but Saturday night lento iqala ukukhuluma ukuthi kusasa. Abona ngeSunday ekuseni uvuka ukuthatha konke okuyijini ukuphepha ufake bayi. It's because lento evalelwe kuwe ngaphakathi. Ivangeli mntana baba, lento kaJehova mase ifikile kuwe prophetess, ifana nomuntu pregnant. Do we have someone who's pregnant here? Come on, each one is machine. Oh, I go in a sense to Namia. Say, Pagatmagasa. She's pregnant. Yes. Hello. Yes. Giovanni. Nkulumela. Asiyeke sibatshele shwe yinto yena imanzi esikubonayo thina kumakamzamo akusikho nje mana kubonayo njengathi. Ifuhlala lo muntu opheka kade phambi kwethu sebesithi nasi prayer warrior ekuthenini mawazama ezefika ethi ayaya simele endlile efe akazis kulento ngaphakathi entshela emenzisa izolo ma umuntu engakabe pray engafika ngene ukomfika yasihlalela nje calacelani nje zamole ukuthi lapha ngilaphi but ma umuntu seka pray
mayizohlala uyambona isidingo isitulo akazenzi imento emtshintshayo uyafika phansi kwakhe siyambona ukuthi ufike enzima mayiqeda uhlala Nkosi yami akasaphonga uhlala njengasemva ivangeli leli maselifikile kuwe mntaka Nkosi yami kunembahla umaka mzamade ngqoka emva lenti ingakafiki ngaphakathi kodwa manje seyifikile uyafaka i-trouts Nkosi yami limbale lenti ngaphakathi ngakusuthi hayi mani uyamlimaza mayivangeli seyifikile kuwe awudingi ukutshelwa umuntu ukuthi gqoka kanje hlala kanje idla lokho lenti iyakwenzisa kuphela tell you, you don't have time. Yes. To teach. I don't waste my time. Ungazumtshela umuntu ukuthi ungagqoki kanje. Manje into yona ngaphakathi ngakatsho. You're wasting your time. What I'm trying. Ukukunikeza lento. Iqala ukucontrol. Kulezinto umuntu oprek asidlayo angazidli imali engekho break. Can I say that again? Kulezinto bekade zidla but wona kuba break akasafuni ukuzidla. Kulezinto nathi bekade sithanda ukuzidlalela ngendlebe zethu ngoba lithi iBhayibheli asikuzwa ngendlebe yethu kungena ngaphakathi sincwaniswa kakhulu izinto esizilalelayo but mase sipray we start to choose now kulezinto esihamba kizo kulezinto esingasahambi kizo kulezinto esizenzayo kulezinto esingasazenzi being controlled lento ngaphakathi ngibele kwaki into engaphakathi lokuthi kusasa sikhuluma ngeprosperity. How come nafike echechi ngilimele kubuhlungu into engaphakathi yathi siyakhuluma ngasithola sengikhuluma Nkosi yami ngikhulume kuze kube mnandi uzuthi rikhathala baya kube mnandi it's because of yonke into esiyenza sesicontrolwa yinto nengaphakathi baba ivangeli maselifikile kuwe yonke into oyenzayo ulawulwa yilento engaphakathi. Thank you Jesus. Are we together? I remember when my wife prayed okokuqala ngoholiness wayengafuna ukudla inyama manje mina le nyama ingeyona Sikazi wami umtshado wethu umusha impela sisasekuwa honeymoon we are enjoying but asingeke sesixathanizwe inyama ukuthi wena ufuna ukudla inyama mina ufuna ukudla inyama endlini siyayidla. Do you know what wayesenzayo? Wayethatha inkala kathi ethawulele inkala afasa amakhala afasa afika iphendule so noma ekophubuso wayebani ngazathi ngenye into enzima yathi ekubisa ngithi waphuma lwami ngiyabona thathe izindlela halo yinto engaphakathi eyayiyala but before sishade besiphuma sizwele emarestaurant le sasingathi sithi ngani wami into masingayazi lesi-order let's make sure ukuthi kule nyama kuphela phakathi so that yena le nto abasifake phakathi zingasehlula siyaqina enyameni siyasukuma siyahamba but umngani wami iskin sami senyama
wanjikela sephendula inyama ebamba amakhala because kuyinto ebekade ngaphakathi. Are we together, church? So ngifuna ukuzokhuluma lo mzali ukuthi no, lalela mntakababa, basakubona ingane uyisula, basazibuza ukuthi wabu lokhu uqina kangaka usiya enkonzweni, bathi asiboni lutho kuwe, batshela ukuthi cha, angahambela ukuthi libonane, bathi kunento engivusayo, kunento engilawulayo, kunento engicontrolayo, kunento engenzisayo. Bengaze bedrive besuka khona la eCape Town eJomani le high Joburg ngama petrol abawashisile zimali. How many churches abazidlulayo endleleni? But ubathole bengenayo imali enough, bathathi siyafaka inye petrol ngesande siya iyabe sifikile lento, iyabe seyikhona lento. I just wish ingaba khona konke umuntu. I just wish ingaba khona la kulo. I just wish ingaba khona la kulo. Masaphila lebandla elibreak, masaphila lebandla elivalela umlilo ngaphakathi. Nkosiyami alivuma ukuhlaliseka, uyathembeka umakhelwane isimo sinzima, umzoze sithi manje angazi ubonga umvumela, sike sibeke umthandazo nje omncane. Nkosiyami kungavumi estradeni bethola abantu bebambela izandla praying bengasalindi ukuya endlini because lento iyabe seyisitsho. Are we together, church? Iningi lethu lama challenges abanye ngabe sesazibulala, abanye bethu ngabe sesafa, bathi le nto iphinde ithi kodwa hayi cha, asibuyele siyozama ukugcina, asibuyele siyozama. Are we together, church? What I like as I'm closing now, into engiyithandayo ngomuntu opheka, ngomuntu opheka, thina sibona isisu kuye esitheni, yena akabona isisu, ubona umntwana, ayona umntwana lama, ubona ingane, asiyiboni nje, yena ubona ingane. Hano manje kona bana mawungadlula umchayise uthi qhi, mina uzongizwa ngisithi hayi lekabele lingamthozisiso, yena uyasithi uprotect ingane yami, ufuna ushayisa ingane yami. Yes. Are we together? So kulento aseqala ukuyibona, engakayiboni ngamehlo yenyama, nomehleli uyayifila. Ngiyakuzwa abanye bethi ingane yami ayikadlali namhlanje. One stress thina sisibonela ibhaluni nje. Yena ngosuku kulento okumela yizwe confirm ukuthi lento sasekhona. Are we together, church? Lento mayisekhona kuwe ayilindi sande. Phakathi kweviki uyafuna ukuyizwa ukuthi sasekhona. Halo. Kulezi ndawo ungasangeni khona. Kulobunye ungasaphuzi. Halo. What I like ukuthi notshwala. Lo mali khanda utshwala zokhuluma ngayo wena kuphela ungaphela. Mali khanda utshwala uthi aluvumelekile. Okay. Emuntwini opheka. Yes, you're right. Uyabona.
So even spiritual. Yes. Kulabayana basebe pray spiritual. Abalento kaJehova. Kuvumelekile. Amen. Hallo. Sungabheka phezulu. Ngiyabona ukuthi sibheke phansi. Sungabona. Are we together, church? So, lento mayiseyikhona kuwe iyakucontrola. Ngamanye amalanga uzokungasho ukuthi khuleka. Ngamanye amalanga uzwe nje kungasho. Bathi la siyathola isithole sikhulekile. Uyacontrol. Ilento phakathi. Jeremiah uthini? Ngingathandi. Ngiyasithola. Senjani? Sengikhulumile. Ngeqa yokuthi nomlilo. Umvalelo kimi ngaphakathi. Uyala ukuthi ngithule. Sesifana ngo-7:20. Karomeza. Ngupawulo. Athi yadida ke indidane ke level senzo isho. Ithi engingakuthandiyo ngithole kuyikhwe ngikwenza. Engikuthandayo thole kungasikho engikwenza. Kulento engigqilazayo. Upawulo. Kulento esingqilaza. Do you know the word glass? Yes. Iyangqilaza. Iyangenzisa. Kulento engizithandayo. Ukuzenza kodwa ngisazenza. Kunezinto engingazithandi kodwa ngisithola sengenze sona. I'm prophet abayi-2 or 3 la. Khona labayana bathi sithi vele kungakhulunywa vele usolva ngala. Vele ungaveli ngasathi ukhulume kabi nje yakugiqa phansi. Bathi uzithola engasakwazi ukwenza. Ukhuluma amagama lumele abe buhlungu. Umthole sephongwenza. Asilule isandla azingcele. Esazi ukuthi lento nje mina kudala bengayisolva nje manje. But because usokulento ngaphakathi. Emgqilazayo. Ukuthi masusithi ukuthi usithi umbambe. Uswele ithi sithatha siyisa le. Phezulu. Emvuka umthatha phezulu umsephansi. But lento simthatha isephezulu. Sasenzisa. Kulento. Yeah. Awuthumela nje. Yes. Kulento. Yeah. Yabona inyithana. Umuntu athi qeda ukuya area. Olesiya siyavula ifridge kamalumaki. Wabona amabhodlela. Ebanjwe ngamakhasi. Wawathatha wahamba wahlala la phansi. Wakhipha ihengi. Wawasula. Waqeda wabisela futhi. Kathayi. Wasula kuphela. Kulento bekathi sithi. Lento thina siyashaya. Kube lento efikayo ukuthi kanje kubiyeke. Ngifundile ngathi sengizotshentsha. Mntakababa awusosilima ngokungabi. Awusosilima ngezinye inkulumo ongaziphendulile. But kuba lento eshoyo ngaphakathi. Do you know ukuthi ngimile nginje njengomfundisi wami? Kulabanye engaziyo kwafika endlebeni zami. Ukuthi waphendulela inkulumo yami. Jesus. Ngingakhulumanga kanje wena wayithatha wayiguqa wayithi. But manje ubona kube lento leyanethi
kodwa kwamele ngiklini igama lami bese uphila ubele nje no sidlulile sihamba awuthwele kube nabanye engizwile angazi ubitibi ngelasiko waphuza nami itiye wamkhuluma kufika endlebeni zami uthi manje hlezi bese ngicabanga kodwa emva mina bengikwazi ukugiva lenti yami ngisithulele mesithule ubuya ngokuxhawule ngohake asambe mdala ngoba kunento esisisho ngaphakathi awuthumela ngabe kudala sayela ngabe kudala sayela sibe sathola enye big opportunity we are supposed ukuthi ngabe manje sesinike impande eUK ngabizwe eUK kunye noma sabuya safika sajeli church sathi ngiyasonga sesonchiyela number 1 ndona ngoba we are going to see UK lakho siyafika sivule inye renet yonke into seyisebenza. I remember babekhona abadala ngaleso sikhathi bakhala abaninyangazi bathi kufundiswa usishiyela ngathi ngiyafisa ukushumayela ivangeli kodwa ngicabanga ukuthi kwamanje isimo engikuso ngobunzima bempilo nami ngiyadinga ngiyezama nami labantwana bangiphambili ngisakhumbula khona lathi kanje jo ayani bandla siyacela bese ngabona ubaluleka kwakho bese singabona but siyakuthembisa manje sizoma na ngoba uprofeti sofika wathaka kodwa ngicabanga ukuthi ba asibadalile akusile abantu bayasithi athi angikhuluma isiprofeti sithanda sami yonke into abayisho inikezwe umama amanzi kuyaphela ungakulandelela kuyawaxotsha jeje thina sithatha isinqumo sokuthi senza sicabanga ukuthi asibani chance nathi mina sabe to tell the truth mina ngangihamba waya saze sagcina sabuya sahlala wathatha just estimate Jona ngiyakwazi ukuleqiniso maybe 2 months but make sure ukuthi still ngokuyi opportunity nokuyi visa nokubizwa kwethu manje kungabe sokuexpire baye bebuye bathi xoxele xoxa bese nekubese nesiphambili kwaba buhlungu athi ngibheka indaba yami ngathi Nkosi kuba ngise-UK bekuthembisa ukuthi Nkosi ngingahamba e-UK ngizofika ngipush engiyakuthola Nkosi ngizobuya ngizoyakha ibandla nakho sokuvalekile enye ingqondo yathi alesa sikhathi sakwazi sinzala besaphila enye ingqondo yathi kithi ngiyozimamela e-UK ngiyahlalela lesalo sami 2 months yonke ngiyembona ngavuma phela mthetho hayi mama ngiyabuya ekhaya funi leave ichurch inike leave tema senhlezi nyedo kwabe kufika iTumayela ukuthi Sunday Tumayela bale no phela mina ngifuna ngena ku leave kodwa ngeSunday sikhuluma ngeSunday yakhona ngabuya afika ngashumayela enjoy saphuma le into kaJehova yaqasa ukuthi
mawuhamba uyedlala le 2 years ngabuya saqhubeka sisonke today kulezinto engizithandayo angisazenzi akutubeka nje kulezinto engingazithandi ngiyasithola sokuyiso engizenzayo awutubeka nje ngamanye amalanga ayengikhulume nabogogo ngamanye amalanga gogo abantwana benu la angixhaphazi uthophele kube buhlungu down the line uswazi lukaJehova lumshaya ngibe sengibona ukuthi la uNkulunkulu oshayile kubuye kuhambe mina khonani ngifika ngibandije vuka angithandi lento yokuba ngilandelela umuntu onguye ongisubelile but it's because of ukuthi ngiyinto engaphakathi iyangenzisa lo munye ake ngifungele wathi sizobona uyaqala ukufa maqala wena nawo wabhoda watshela bonke abantu and then I said ngathi sizobona maqala bebo yaqala ukuswela imali ngoyaqala kunjani ukuzondo elokufa mina kimi lisesekude ngabuyela ngathi kwabe khali bayetwa hawo yime ngangimile ngithwele imayiki nje maya futhi friends akho amen support bazalwana sakhile la emhlabeni sonke sinabahamba amen angithandi lento angifuni kodwa kodwa kulento ngaphakathi engilawulayo I'm pregnant. Yeah. The theme for today as I'm closing, I'm pregnant with purpose. Yeah. I am pregnant with purpose. Ngicela mntakaba ubekwazi ukuthi into ephetheyo inkulu. Ngamazwi lawa saba usondela endaweni yakho. Esizovala Prophetess Lawuzolunga, we are going to sing a song say ingomlilo lento. That's the song esothandaza ngayo. So as I'm closing shaba, ngifuna ubambe nasi indawo engifuna ukuyisho kuyo. Ngicela ungilalele kahle. Are we together church? Ngicela unjani? Ungilalele kahle. And why misa lana indlela umoya ingcwele afuna ngivale ngayo. Ungaba bavumele saba bezwe. Thank you Jesus. Kwaba nabo mama abayithu eBhayibhelini. Omunye kwakuthiwa uElizabeth owazala uJohn the Baptist. Kwaba nomunye uma okuthiwa uMary. Yes. Owazala bani? uJesu. Baba prayed bobabili laba bantu. Bavulelana ngamamanzi angamangaki. Angithi uthe uElizabeth engakabi preg esesigangeni wajela uthe uMaria ele wajela uthi into ephetheyo abantu babembiza ngamagama uMaria because lithi iBhayibheli kwakuyintombi eyayisiphethe kahle. Yes. Babe sathandana okufihla lobani noJoseph. Abantu baqalisa ukuhlekisa ukuthi how lo bekade ethanda ukuyajula. Lo bekade ethanda ukuthwala ukuye phathi intercession. Jesus. Seka break. Hlaso. She was supposed ukuthi ehambe eyozibulala ngendlela ababemhleka ngayo. But ngenxa yokuthi kwakulento owayeyazi. Yes. Ukuthi into engiyithwele ngaphakathi abantu abayiqondi kodwa mina ngiyazi ukuthi ngithwele wama phezu kokuhlekwa konke
wama phezu kwenkulumo zonke Yebo Jesu. ngoba sazi ukuthi into ayiphethe the day ayibeka phansi Ah. indawo yakho. Jesus. Ngizokucela mntaka baba ungayenzi abortion. Don't abort your purpose. Ngenxa yenkulumo zabantu. Lento ivalele kuwe ngaphakathi. Yofika usuku where you deliver. Thank you, Jesus. Elithi iBhayibheli ngomento ubuhlungu kangakanani wesifazana abudlula kini. Kodwa maseka iphethe ingane ukhohlwa ngazo zonke inhlungu. Ngizokucela mntaka baba, don't abort. Ungayenzi abortion. Ungasikhushuli lesi sisu. Ungayilahli lento. Yebo Jesu. Ngifuna mawuphakama ngaphakathi. Mawuphakama right now. Ngifuna ucule kunye nathi. Ungaculi ngazathi ucule echurch. Ucule ngazathi ume phambi kwesitha sakho. Ucule ngazathi ume phambi kaSathane. Ucule ungazathi ume phambi kwabantu abahleka ukuthi hayi wena uzayiyeka inkosi yakho ngobunzima. Usuya kumphendula lo Sathane. Uthi ingumlilo lento. Ifanelwe phakathi kwami. Ayivumi ukuthi ebusuku yamvusa. Hleze etekisini ngihamba phakathi iteksi. Ngiyazithola ngaphakathi Nkosi yami senkasterikhathala boya. Metheleya thalabo. Sekulento eshoyo ngaphakathi. We want to find out this thing in our parents.